Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas radim montažu tuš paravana, odnosno tuš kabine. U pitanju je tuš kabina sa aluminijumskim okvirom 90x90 i otvara se ovdje kroz sredinu bočno. Sad ono što sam ja uradio je da sam već spojio ovaj aluminijumski ram. Sad ćemo pokazati kako se spaja. Imate dva šrafa ovdje na gornjoj lajsni i idete dva šrafa dole na donjoj. Isto to radite i na ovoj strani. Ovdje. A na uglovima šrafite dva šrafa u ovaj plastični deo koji je hromiran i spajate lajsne na samom uglu. Sad uz tuš paravan dobijete ovakav okvir koji se fiksira u zid, odnosno pločice, i njega treba da stavite precizno pravo i u libelu. Znači on mora da bude u libelu i isto se radi na drugoj strani. Postavite libelu i ušrafite. Sad imate ovdje rupe njihove fabričke, onda šrafite u pločicu. Ali pošto ja imam granitne pločice i teško se buši i može da dođe do pucanja, ja ću ovdje probušiti novu rupu i fiksirat ću ovaj ram u fugu, gipsanu ploču i OSB tablu. Buši se na 3 mjesta. I kad to fiksirate, onda samo ubacite ovaj okvir unutra. Stežite šrafove do kraja da biste opet provjerili libelu i tad samo dotegnete najbolje ručno. Možete šrafovicom. To je to, sad treba da se proveri libelom i da se dotegnu samo po potrebi, ili levo ili desno malo da ide ako treba. Ova treba malo udesno ovako i da se stegne. Nakon što je ram ušrafljen za pločice, ostaje samo da se ubaci ovaj ram za tuš kabinu. Vrlo prosto ide.
To je to. I u drugu stranu bacite. I sada imate ovdje pravi ugao. Ostaje da postavimo ove gumice koje služe da zaustave vrat, odnosno točkiće kada se kreću po ovom ramu. I oni se postavljaju u ovom smjeru. Ovaj ide ovako. Ovaj treba da dođe ovdje. Ovaj ovdje i ovaj ovdje. To isto radimo na 4 mjesta u donjem delu. To sam ja već odradio. A ove plastične delove i hromirane ne stežete do kraja. Znači oni treba da budu lavavi, da kad ubacite staklo tad stegnete koliko treba i oni drže fiksni deo stakla na tuš kabini. Sada ću ja zašafiti ove delove. Nikako šrafljicom ne šrafiti do kraja, uvijek se doteže ručno i uvijek gledajte da ne pomešate šrafove, na primjer za ovaj deo i ovaj je duži, ovi su kraći. Ako stavite ovaj ovdje, probušit ćete hromiranu lajsnu s polja. To smo sada odradili, imamo 4 gumice na gornjoj lajsni, 4 na donjoj i imamo 4 komada ovih plastičnih hromirani delova koje služe da se ubaci fiksno staklo. Ostaje još da ubacimo staklo i da probamo kako to funkcioniše. A dobijate ovakve dve gume koje ubacujete ovdje između stakla i
ovog rama i vidite zašto ono služi. Ovo staklo je sada klimavo, ono ne može da ispadne, ali se čuje i prilikom otvaranja kabine dolazi do ovoga. Dok staklo sa ovom gumom ne može da mrda nigde. Gumu ubacujete tako što prvo ubacite ovaj tanji kraj gume unutra. Teško je dok se započne, ali može da se ubaci. Služi da staklo ne vibrira, da nema vibracije prilikom otvaranja vrata i da voda jednostavno ne ulazi u ovaj aluminijumski ram. Eto, postavio sam gumu, sada nema više vibracija, možete da dotegnete ovo, sve radite pod osjećajem, ne može da pukne staklo ovdje ako pretegnete. Višak gume odsečete skalperom, to ću raditi kasnije. Evo nas, krećemo sa montažom tuša. Odredite poziciju gdje će biti tuš i za koju visinu korisnika. Ja sam odabrao da to bude ova visina, negdje u ravni sa tuš kabinom. Sada ću probušiti dva nosača ovog tuša.
ubaciti i ovdje silikonski deo. Kako da ne montirate ovaj deo od tuša, tako što ćete ovdje staviti, sada ću vam pokazati, ovdje ide konusna gumica, ide ovaj okrugli deo, delovi su svi plastični, onda morate da pazite da ne pretežete ništa, možete rukom, ako slučajno curi kad probate možete da dotegnete. I sad vidite kako to izgleda. Taj okrugli deo služi da možete da pomerate ovaj deo tuša kako vam odgovara. A sada ćemo ubaciti tuš ovdje na nosače. I sada štelujete visinu koja vama odgovara. Ja sam rekao da želim da se ravnja sa tuš kabinom. Da to liči na nešto. Evo ovako. Sada ubacujete ovaj nosače. Tu je cijela filozofija oko toga. Ostalo još da postavimo ceva i ovaj deo gumice je konusan. Ravni deo ubacite dole. Ovdje ide cevo koje ide za tuš bateriju i onda ono dolazi ovako. Sada ćete vidjeti. Znači ja ovo stežem rukama, sve su to slabiji plastični delovi kao i gumice. Ako negdje počne da pušta vodu, možete kasnije da dotegnete sve to ovako. Ovaj deo od ovaj deo od tuša bi trebalo da ide bočno ovako. To je deo koji koristite ako koristite ovaj tuš koji može da se pomeri od samog tuša. A ovdje dole imamo gumicu koja prilazi u tuš bateriju. Sve stežem ručno, kasnije ću ja to da dotegnem ako se desi da negdje pusti vodu. A sad ovako izgleda tuš. Ovdje sam rekao još prilikom montaže, odnosno ugradnje vode i vodovodnih cevi, ovaj razmjer treba da vam bude 15 cm, 15,1-2 mm gore dole. Uvijek možete da ubacite ove akcente i to je to što je bitno u vezi tuš baterije. Kada je namontirana tuš kabina i tuš, ostaje samo da se još silikonira. Uzmete pištolj,
silikon koji hoćete, providan ili u boji vaših pločica. Ja to sad neću raditi, ja ću vam pokazati kako i gde silikonirati. Silikonirate ovaj deo ovde koji ide uz lajsnu i pločicu. Jer vidite da pločice su blago, imaju oborene ivice i ovdje imate šupljine. Silikonirate njih sve do dole i obavezno silikonirati ovaj deo fiksnog stakla ovdje kao i dole i isto na ovoj strani silikonirati ovaj deo stakla gore, isto ovaj deo uz samu lajsnu i pločice. I sad kod vas možete da silikonirate ovaj deo da ste bušili za nosače, to jest obavezno silikonirati, jer nekad može voda da prođe kroz tiplu. Silikonirajte ovaj deo ovdje obavezno oko tuš baterije gdje se voda sliva. I to je sve što se tiče toga unutra. A spolja, pošto sam ja pravio da ova tuš kanalica bude i slivnik za celo kupatilo i samu tuš kabinu, ja neću silikonirati ovaj deo lajsne, već ću silikonirati negdje dovde. Ovaj deo će biti otvoren i silikonirat ću ovaj deo od pločica do ovde. Znači ostavljam bukvalno jednu pločicu ovamo i jednu ovamo, u slučaju da dođe do havarije, voda završi u tuš kanalicu. To je to što se tiče posla oko montaže tuš baterije, samog tuša i tuš kabine, odnosno tuš paravana. To bi bilo to u ovom videu, a mi se vidimo uskoro u sljedećem. Pozdrav i svako dobro!